Mu gihe Afurika y'Epfo yareze Israel ku bikorwa byayo mu ntambara ihanganyemo na Hamas muri Gaza, Israel yo yongeye kwihagararaho imbere y'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ruri mu Buholandi mu cyiciro cya gatatu cy'iburanisha. ONU yatanze impuruza ko muri miliyari 2,700,000 z'amadolari yari akenewe yo gufasha abanyasudan habonetse gusa 12% byayo, mu gihe abaturage bakomeje kugorwa n'intambara n'inzara y'urudaca. Minisitiri w'intebe wa Senegal Ousmane Sonko yavuze ko gushimangira uburenganzira bw'abatinganyi mu mibanire y'iki gihugu n'amahanga bishobora kugaragara nk'imyumvire yo kurwanya ibihugu byo mu burengerazuba. Senegal ntiyemera abatinganyi. Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ari muri Nigeria, aho yahuye kandi agirana ibiganiro na mugenzi we Bola Ahmed Tinubu. Abagore b'abanditsi b'ibitabo bahuriye muri Cote d'Ivoire, aho bagerageza gukemura ibibazo bya kirazira zishingiye ku mibonano mpuzabitsina ku bagore bo muri Afurika. Aba bavuze ko kuba badashobora kuvuga kuri iki kibazo bishobora kubateza ibibazo byo mu mutwe bakiri bato.